Hentachimaziregi Emanyarwenga Spriano Twikirize Sarongo oyimyaka 50 y'obukuru oyisiro mukazi we Peace Kampurira Narongo oyimyaka 37 y'obukuru kandi aba basigara abana batano abarumu n'abarongo bamezi 8. Mushiza w'imyaka 15 yakura nahita umukazi we akamusigisa abana bato y'incuke munongo ab'imyaka 8 yasiga n'abarongo batakakize na mwaka so ikitari kirungi abatura bari kumanyeke gikanda aberebira kagwakana kabaho ibintu byo bari kutebya Kaizire kurara ukabirarira ukabirukasese ukasese kusanga umukaza sitamara konse umwana we akatandika kumuzuma gato kumuzuma we ya cyarizo muhorogo ko mukaza atakukimanya bwire buno ebikorwa nkabino bihingura ini saze nekikanga bwanka kintu 20 kira kiri bugogo kiri na handi ati nasaze ndukikirenka kikirowa itukuba twekera abantu kabone ensonga za maka tukoja kubura buzereki bonge bagarukira okurugera abatura omushija akaguzita kayarumara osenta rukuzitwara umbakaza hamwe na marwa nuko mukazi kumugunga kandi cyane kitekatekwa kuba nico kirugiriro ho buzubu heta bataka bangambire ngo musejono abenanyu omwenge ataha eti kandi we nayenda kongera kutunda akabanja obwo mukazi anyakufuyire yahika na yanga batakatura abamune kindi iki kugira ngo babiri bayahwire bitanda babiri bamazire emyezi izeshonga izekitanda bahukine so ntutekateka kuba nazo kubaza imashonga izibezikira kureta domestic violence ezo nekigambo wangu Spriano akaba yisiro mukazi w'umukuru nuko kufuruko mu district ya Kisoro kije cegegwa wafa nondiza kafa tabumagoba nangwa abako abana bawe nibaza kubona eshayisi tukumanya abana ba Spriano owaza kubareberera so haba henshonga yona otekateko manyengu amagara tugakomera izoba niwe mushiza wale bo mukazi yakushobeye yakuremaho niwe yesike mukaci waza kugaruka no kwizo mutima gukoze yaki kugarukiye ubundi kiniga cyendeye oguyabo mushija wakashatu kwito mukazi we nawe akayito mubwire bo kwezi kumwe omu district ya Chegegwa kandi ekikorwa nke kikabanza kuba mu cyaro cya Kasikizi omu Ruyonza cyaza cyarwango mu Rubugogo hati cyashuma muri mirongo Kasure akikoboza omukazi akito mushiza no mushiza bamwita ijwero hotakawiraho ne Sandezi mutabani wa Matiya yisire mukazuwe nawe yayeyita mbwenu neri izoba Spriano yito mukazi nawe yakora ki nimpurira ndi kuhemuka kunkubani ndeba ba TV amahurire gakora ba radio ngo ebintu biruga Kasure omusizo kamureba kuzire omusizo kamureba kuzire ki wareba omusizo akuremere mutiko cyo kwida akakwarira amagara mwete kuroga ko wani polisi okuruga Chegegwa hamwe n'umushaho bakebire mirambwe yombi bikiriza abatura kugizika umugandi abatura barwe mihingo mu Rubuyanja kizobo mu Rubushenyi bagwerirwa kagwe bwanyuma yo mutura kucumika inju ya mutahiwe ekasiye kabo muyonga Gerard tumwebaze no kwasirwa polisi ahabo kutekateka ho kubayo kizenju yemfa kazi polisi kanamanya nani sisto cyo munju nasigaho umwana munju aha kunarga na prezi boryaha nze kwakira ndizo ruguru umusanda gutamutera kunabandya kunanike ruguru akana kiza kanyita macho jadi izo no machi yakora nta yatera kibiriti yayise binyansi ahansi intensity yasi ata kuze kwika hari yatocerwa chemani nsanga inzu nekora ki umurugu kiragati nimwazi yabarakanyogana munyanya w'umuntu no munyanya w'umuntu so ngari kwakwena kushora revansi aizuru mukamarwara hego nimwazi batakuniyogana murete mukapata aringa senaga mungu sinakugoche sana na hata rede mwana yaja mpisho na nyumwazi osesera tubaganda hatungeni yashirize kintu cyabera kwaraki nagamba abebembezi becweke iki bajumirire kikorweki twine mweminyeto nyinge takora nesibo muzara esibo mirungi esibo kwe omukuzengera esibo mu zaburu
mwene byo munwa he kumara obwire bwayo bwingi emzo ndije kanyiremo no kureshezayo dana nyuma zo bebenzere kunyato mutwe aruguru mu town Nyakukwato arindirwa ha polisi ya Mwengura omurikizo babushenyi gasha kwa Philip Marangira hamwe na Onesmus Ndianabo.